Abacondoza aba bahaye kushaba kwabo omurukiko orubakorera ahari Gongo Country Hotel barukurabira project ya traditional medicine in transition bagenderire kujanjaza ehuru yo kugaruzaho omutindo gw'embazi y'ekiraguju no kuhabura abantu kwejumbira omukugikoresa. James Tumusime mukama w'igongo Culture Center yagira ngo ashimire kutebwaho programu izirayambe abanya-Uganda kubahabura aho kubashimirire kukoresa emibazi abo kubibiro kubigumana bigenda ibyo abantu abitu batatise n'abamawitu abantu bamanya bigumana bigura so twataburize tukabihandika mbije kugurira kimwe kandi numureba ngo hati imbazi y'igindi cyeko abantu bona barukora abye mbazi nibateko kutamwa kantu ko imbazi y'ikuyuzaro umuhanga ka China, Japan, India batungukire mbazi mbyukuraguza nibakorese imbazi yabo y'uzaro. Professor Mauda Kamatenes omukugu ombishaka by'ekiraguju yaterra abantu muranga kurete embazi yabo babashomese okubaragite aha mutindo kureba ngo yayamba abanya-Uganda. Mtiye mbazi mzakwa mutakujireba abana bitu ningasha abana babishukuru bitu barije kwandi bakimanya konko umuntu ko kuba bahandike okabishomesa abantu baza kucireba ngo it is one yo conserving obuhangwa kane cyaka no kugira ngo norejeje gumeho uyu mwagume nagirata nagikozesa kandi nagesimiramu so mwe n'abarwoko muza kwandi mureo mu ruti twine Mahabo Garden twine Gongo Garden twine Toro Botanical Gardens twine na za Masti twine na za BSU Kampala International University bari interested za kwa twine na National Museum niyo coordinator ya project age ndeza kwa ne mare myaka 3 konka aruna activities nke za fundraising n'abarotare n'abantu kokorana n'aba organization zindi no kongera kucondoza no kwandika no kubishomesa abantu ng'abantu babamanye. Amon Mugume orukora na Uganda National Museum nagira ngo mu project ejin baza kutandika kuhinga emibazi o museum inke ya Uganda Museum hamwe n'Igongo Culture Center aho barabe nibashomeseza abanya-Uganda emigasho eriyo mukozesa embazi y'ekiraguju. Bitwayenda gukora ikintu scientific tumanye ngo science iri nyuma yo gumubazi kandi ukora guta nduguyambuza guta mbagunya bata bageza bata bahaba gukozesa kandi waza kwetegereza emibazi tukose yebishaka ndoshango omunyango kwa gukozesa tukomko omukara moja kwa gukozesa tukwe omutesi kwa gukozesa bitushange bishaka tuyino kutubabine kuriya bitumine byabo kuba yamo mu biro tukondona haze kikwenda ngo tugitandikire no kwenda kumanyisa abantu ngo ni kikuru kandi nketengesa ngo tukume embazi yitu yebishaka ahabo kuba nekibasa kutambira kandi nekibasa kutukozesa nangwa ntwenda ngo tushinje tushige n'abandi batandike kubyara embazo mu makagabo embazi omusiri yabo ahabo kuba cyorobi kushora mu nzu yawe ukatwechaka ukachikozesa ngombazi kuchiro kuyirikanga nozo mwirwaro ukazaharayi. Gashakwa Sengendo Abudukarimu.